ki khubor ka bate se TV. Pindon kam daga Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kerja kabalap ia ke skuti, kebapindan kam do Raja Raghuvanshi, mat ka Sonam Raghuvanshi, kedai hasok rarim, kedai ke skuti ke don yu registration number ML Not San AA iwe saw nyawar. Kumtang ila yok banyak keren, mat usorda jong ke sok rarim, boun batai kambnya ia ke jinglap kidong shong ya ke skuti. Usorda uligat ho bagi biyo ining kong ya ke skuti, kidi ginongnya kali kamai, yo iya ke skuti hakapor minsngi mat por janmiet. Henry Kim dan jing suba AA, Henry habala yo ibiang ke skuti, kedan haju hakapor min step ru, ginongnya kali kila pintip, si ginong ilam shnong, mat kumta ginong ilam shnong, kila litpet, mat kila ipher, namar ba ushabi jong ke skuti, udan haka skuti hi, kumta kila pintip, si kipulit ke sora police station, mat kipulit kila wan benle, ya kabadan kam. Henry hakasngi ke babot, usodar la pintip, bagi pulit ki pawan mi yau, namar bagi dan arngut ki beri ki bacar ngai, bagi dei ki penan kam ya kan ke skuti, kumta ka shnong haringkat ki pulit, kriya wat habro arliang, karut surok, Henry kem lap. Di hang ni, bakas dang ka jinga wat ki arngut ki shikurim, ki bananong ba indoor jong Madhya Pradesh, bat Hamadin lalap, ke Medyap jong Raja Raghuvanshi, bat ka jingwat di ka Sonam Raghuvanshi, kedang yai beteng. Kulisibut na VIP kimo lawan ban simnya kan ka interview nakapenta jong kan ka snong sarim tenga ade sodar jong kan ka snong kerteng jonga ka de poster welding do syong sa kan ka snong te ka bade ba ka tu ka jingja he ka bade ha ka jingja jong ki arngot sikurim ki belaja ha kan ka than sora te ke ba nongkong hi kalong ba kajing sem jongi ya skuti ke bala don na kani kasnong jongi te bede be jing don ya to skuti kalong ba na kaliang jongi ngem don jing tip ye na do bon bu ya to skuti te ke ba nongkong hi kalong ba kide ki driver kali hi ki ba dei na ke we kisnong te ki lapet ya kata kajing don ke skuti kala dei na do ka arpulai terek adu ka pon re baji janmet ka pon ba ki keu ban wan kamai na syati syarum te haka jimut jong kiru kem da ong ba kandai kita skuti ke badon kinu ke don dak snew lanen kinu ke ba iper te kem da mut he kata te kila lej he sila ke jong kisnong te hadien ba kila herban klik kamai biang syasora kamasai te la phun no ken la snu iper kata jing don dak skuti te de haka por kembah nyusteng haka arsau tereng te kila phun no yanga te ki ong pe ka de ha jaka jong phi sodar te phi haban pe ka nek skuti long ka iper namar ban du menen ka apply tarek ndru waje kala don ka nek skuti te nagalang ka jongaru kumtai marmar ngala keu chate rengkat kita khot ka stu committee ban nek pe ha ka bade ba ka skuti ka badon ha ka jaka haneng jong golden pan dhaba te ha bangla syam hang tu ka skuti tu ka don ba ushabi bat ngim simla sempat ke kibreu ke bandon hang to wat de kitiar kita ro simla don kidan betang ke skuti baru sabi ba ten kaliang jongi ten hadin mengela syong perkhat na kaliang stu komiti ki bedon lang baro hang to tengi skudai ba ban petip no syak plus department ten kaliang jonga ngala phone OC ten kaliang OC marmar hilap ha ya ki staff nang the baro ba kenyawan ten kaliang jongi ngim simla kta la ne penon kam ye kata skuti de kombakalong hi de hadu indawan ki pulit na kaliang ki pulit pat ke sasem di bat basara sa police station den ta na kaliang jongi de tang na kata he ha bede bakane na kaliang ke jongi kamot lada don kano go jingja ngiladon lupa kata ka jing mana na kaliang kasnong lada pi ioi kano go jing iper hasnong atau nongkong epidem pentip sengi kino ket kam snong lada pile ke ka ba na kaliang kasnong ngingim don ka jingkit kli te ha bade bakata na kaliang jong ngingim don kanu ni subah ha bade bakane ka jingja jo ki arngon ka ba ngidon ni katu kan ne ke jing subah ha bade bakane ka
jingwan bu ka skuti pat kalong no tang ban supen thame kham tam ya ka ba kibriu kila ban ong ba kile ya kene ka kam sakwe ki jaka bat kwan bu pat tang skuti ha kasnong ka jongi ba kan long kham jangai tang ka tai ngidon ndai mana kalyang ka jongi ban subai ki nong song snong na ni kinu ki khna snong kamar kam don tahu tang ka tai ndai na kalyang ka jongi hi ngilong ki bela ya trai rengkat bat ka police department aman kinu ki kam bat ngilong ki bala kloy ban pen tip kham kloy sak police department namar ba ladang isim ya ka anya ka ti kan long ka ba jenjar pat hati nabut namar ngi suthu hi ba ladang ile ya ka ba tang hasnong kamot kamla ta ban biang tengi hab ban pen tip kham kloy hi sa ka police department hadin ka step ka babut tena kalyang i madam i badai skan usi i kong madam dingdo i badai insyat ang tia sora i lapun yanga tela kamnom no sodar yong ba pidei ban mi lang la seka sengi nakamenta kan ka jingja kan ka skuti kamot ba kat kembangi layo ka komplain dan ka FIR kamot ba kidan ki ba laja no syukurim ki badai na ka jela Madhya Pradesh te nakalyang kajongi yong ba ikwa epi pinan lang ba lakum nung nyawat ya kini kibriu yo kidon na kini jaka kiba kaskuti kadon te nakalyang kajongi jong kum kasnong ru ngilami atakas step hi banwat lang ya kataka jaka baro hi baro alyang surok nadu ketuki klau baro alyang skum la syai ru ngidak persyang banwat biang habade bat ketuka jingja jong kitigi arngot te nakalyang kajongi ngem syami eru te hadin kata nakalyang SP bat OC kila penbej pat ban wat no hakti benta ke basharum nadu kata kasngihi nakalyang kajongi kamot ngilashu i baik ha kal police department ha kabakin le ya kabadon kam